جه ناوندا نوچین اوریت نیوز بولتنا کردی یبار باش. هزینی پگه سروری خواب به تمامی لباجروک مبروک دکه اوری دور خلیل دبیجه پشتی رزگار کرنا کوبانی سرکفتن تلتمر دیروکیه. هر دو شپیلن پیش روز تبلی انکسه بون و بریل دار کتنا کنگره سویمین اهل بجارتنن لپیش انکسه هنه. پارتی اکدن آروجلاتی کردستان هزین خواه شان سر سینور و پک اکدیسا ریل پیشمرگین پدک ایران دیگره. شرفان یپگ و یپجه شوادن باجروک مبروک رجاوای حریم آسر اکانیه که چتین داعش وکی کلاه استراتیجی بکاردانین جه دریه کی چتین داعش رزگار کرن. لعلی کیدن به ارمانجا رزگار کرنا همو گندن رجاوای حریم جزیره هزن یپگ و یپجه اپراسیون خواه شهید روبار قامشلو در روژا 20 و مهیده دومینه و در انجام و اپراسیونه دا چتین داعش زیان گران لهمبری برخوادان یپگ و یپجه خوارن. ده کنگره فرمیده بردفت که گشتی یا پگری دور خلیل پیلانچوی اپراسیون رزگار کرنا حریم تلتمره و چیای عبدالعزیز دیار کرد که او اپراسیون با آوایی که سرکفتی در باس بو او یک گاوک دیروکی بو. بگومان اف حمله هانی وکمد سریده جگود سرکفتنه کی دیروکی یا هری مزنه د کانتونا جزیره ده سرکفتنا هری مزن پشتی رزگار کرنا باجار کوبانی مرو دکاره بناو بکه ریخستنا تروریست یا داعش گرنگیه کی پر مزن ده داوی هری ماهانیش بر وی کی شر و پفچونم پر دجوار هاتن قاوماندن جبر گو گجبوی و پر گرنگ بو جراستیجی شر کی پر دجوار دانا مشاندن فقط به آلیکاریا همی پیکاتین کانتونا جزیره به کردی خو و عربی خو و سریانی خو هر وها با آلیکاریا دوستان و به تایبتی یا تحالف ناونتوی یا لدیجی رخستنا تروریست یا داعشی و امریکا سرکشیا بده که یکینه این پاراسنا گل یپگی دکاری بو وی سرکفتنا هری مزن به دست بخینه. رخستنا تروریست یا داعش بر گرینگی یا هرمی جبو گوگنه که و دست یکینه این پاراسنا گل یپگی و جی پاش و نه کشاندن نیزی 6000 ماین دوان گنداده دانه بریز کردن دانه دانین به گمان نها هرم جبر او قاسماین گوگ هاتنه داین خلک سیویل جاره که دیتر نکارن بزیورن جه واری خو حتا گوگ اف ماینانا تواهی نین رزگار کردن. پشتی شر هفته که گندوار تلتمره به تفایی هات رزگار کردن جالیه هزینیه پگوا و اپراسیون رزگار کردن به پیش بدچه با آلیه باشوری سریکانیه دا تی چاوری کردن که شر لپیشیه پگ رزگار کردن تل ابیه دا آگاهیم بهتر لبا اکرم صالح هم تماشا بکن. ده همان دما رزگارکردنا چایەک هەزوانان ئۆپراسیۆنا رزگارکردنا گوندەوارەی تلتەمرێ دەست پێ کرد. ده ئەنجامێدا 24 گوند یەن گوند بن دەستێ داعشێ دەبوون هاتن پاقشکردن ji هێلایەکی نیەن پاراستنا گەل یەپەگەڤە divê herêmê de şer û pevçûnên dijwar hatin kirin. Lê piştî şikestina Daişê li cebheya Serêkaniyê moralên wan daketin û gelek ji wan vekşiyan bi aliyê herêma Şeddadê ve li başûrî bajarê Hesekê. هدف ما چه عبدالعزیز بو تابی او اپراسیون گور مدخواست با اوی پینان ما گاف پیک هاتن ما گند ما رزگار کرن دوره ولو عاصبون ما زیده ولو امسر دانه چونش برگو چطات ایده تدبیر گرته بو ما تکتیکی دن مشاندن بریوام ام پشوان زورین پشتی ام پشوان زورین ما منطقه جهف قد کر اوا به شر دجوار و فدکاری دجواری حوالا و با قهرمانی حوال شهید اف حمله ولو سرکفتنی که مازن ام گشتن چای عبدالعزیز فروکن کوالسیونا نافدولتی دربین گران لبارگهین سرکه داعشی خستن و به تایبت لگندی غیبش ین گود بو بارگهک سرکه جداعشی ره وسا جی گلک ماین چاندبون و گلک خانی هاتن خوار ده انجام تقینا ماین آنده طيران تحالف يعني وقت بيش دستك ددا يعني الوان شتا ددا دربني جران لوان ددا
هرم پر هرم نی هبون چتات دا خبجی کربون ماینه خدانی بون پر زحمتی تدان ملت يعني هری تشتي خراب دكرن دملت دا يعني هما دما انسان کی گودری مال خو فکر ماین تیدبو جعداك هبا ماين تيدبو يعني ملت پر زحمتي دك شان جبر ماينه وان جبر خرابوناني گودكرن اف اوپراسیون مورال شروانین یکینین پاراستنا گل پر بلند کر و هیزن تلتمری اگهشتن باشوری سریکانیه کو اوپراسیون رزگار کرنا روج آوای سریکانیه الهیلا مبروکا و تل خنزیر دست پیکریه لسر ریاد نافبرا گری سپی و سریکانیه ده ام آنها السر چمی خابورینه نافبرا گنده غیبش و تل شمیران ده 24 گوندê Aşûriyan yên got di destê Daişê de bûn li ser dirêjahiya 22 kîlometran hat rizgarkirin ji hêla yekîniyên parastina gelê PGV. Êdî ev herêm hemî aram dibe. Tenê dimîne hebûna Daişê dê gundewarê Serêkaniyê de bi taybet lê Telxenzîrê û paşî wê bi başûr ve. Ku operasyona rizgarkirina wî gundewarî anha berdewam e. Ekrem Salih Orient News li ser çemê xabûr ji gundewarê Tiltemer. بله تماشاوان هجا جبو راوستانه لسرکار میدانی لتلتمر و دردوراوی آنها لگلمه هوا لوند سرباز هزنیه پگل تلتمر برز لوند تو بخیر هاتی و بولتنه گلو پشتی تلتمر هات رزگار کرن چل پیشه یا پگه مایا وینشی بخیر هاتنام سپاس بکن جبو اپراسیون ما باشی داخلی سره اتجادا ایرو قوی یعنی ایرو میاره دور کردن و حمد بابا یکمی حکومت نشده کز بیا که به هیدا قوی بودن و پرچه ای که تمام تفاوت‌کنه کار کردن سر مبروکات داد روزه کش نیوشته وجود که مبروکات تمام بله هوا لوند هنکی دنگ نزلاله مدخواست هنکی بلکی اوایکی تکنیکی دنگ باش ببه مدخواست لسر دورن مبروک جی تکز بکن اگر هیرو کو مبروک هات رزگار کرن لپیشا یا پگه تنه تل خنزیر و دورن تل ابيض دمینن چه خبات اول عالی هيا في اوبراسيون ما دينغوفا ما يا عول بتمامي بسركبتي تمامي بتمام بدايبو جبونا اشاروجي في غافي ام بنافا ريفابريا خو بهوكاريه دانا هين تشتكي زلال جمرانات يقولن ام في غافي ام سنوري كانتونا جزيره بباريزن او ارکامه اساسیش و گاوشونده پاراستنا سینور کانتونا جزیره بله لآلیه لمل تل ابيض گری سپیج برکو او تنه دمینه مل دنافبرا کانتونا کوبانه و کانتونا جزیره دا گلو ته خباتی نوا و ته هفکاری نوا بفروکن هفیمان نامنتویره تنه لسروی باره دوی باره دا چه آگاهی متوننه او آگاهی ریوبریا جورینه آگاهی مبخواتوننه بله هفال لوان ده تشتا جدا تخازم شتا ناس بكم قالوا نيتشا هناك ود بيجن هيزن يفا قال تشاي عبد العزيز هناك ولاتيه عرب الدار ذكن داكو وادا فرنج عربا باخش بكن راسيا فيك ايشيه نوچایم واوی آگاهیم واوی دوری راستینا بالعکس اف دبرین که هاتنا چتن داعش هاتنا پاخش کرن رزگار کرن یا پگه بدرفت خوا یه یکینین ما ام آوید گینن ولاتیان ام هیوا سور ما درباسی هریم کر جبونا درمان کرنا انسانان جبونا زاروکان داعش دما کو د هریم دابو گلک گند والا کربون او خلک و گندا هینجی کوچبرن دبرن دور مینا باجارو که حسکه سریکانی دربسی هیم و نگرین گنده خواه ما داخیانی دابو داعش گلک لغم ماین بجی کرنه دوا گندادا هزاران ماین بجی کرنه ما بگاوه لجنه می متخصص جبونا پاکش کرنا ماینان
کار دکن خبات دکن حتی ام ماینا الغام پاقش بکن او لهیش بو ولاتیا چه بکن و ولاتی او قسمک ای گنده و وگرن ذاتا نوچگهان واجی الوا داره هرم دیگران دکانم بچن گله گندیج گنده خانه سروار خانه بله جه تلتمر هوا لوند سرباز هزینیه پاگه گلک سپاس بو بشداریه و دو هدمجمیر یکو نیوی بشو هزن آسایشن باجار عفرین ایریشی گندی قاسم یک گریدای باجارو که راجو یه 5 اتومبیلن لشگری کرن. جدارین اوریت نیوز دانا دیار کرن که او هز آسایش ایریشی مال اندام پارتی دموکراتی کردستانی سوریا حنان حبش حنان دکو کرن و مالاوی به رنگ کی هوانا گریان و حنان حبش دیل گرتن. لالیه کی دنه هیرو لباجار عفرین ناواندا بو آلیکاریا نو آوا کرنا باجار کوبانی هاتا وکرن ناواندا کو هاتیا وکرن جبو کو آلیکاریان بو نو آوا کرنا کوبانی دا بکن و آرمان جاوه ناونده کو کار دیپلماسی زیاده بکه و پیوندین به کوملا و پارتیین برا بکه و به تنه لباجار عفرین لی او کار خوا درخن دروی باجر دا کو آلیکاریان به نو آوا کرنا کوبانی دا بشدار بن. برکان الفرات لگندوار کوبانی 16 گند کنترل کرن 3 گند لروجهلات و 13 گند لباشور روجهلات و زیانه کمزن گیهاندن داعش اونها شر دگهیجا گندوار پارێزگەها رەخای نوچەکانی ئۆریەت نیوز وڵات بەکر لە کۆبانی یەکەمین ڕۆژنەوان بوو دەرباسی گندوار ڕقای بوو و ئەڤراپۆر ژمەرە ئامادەک شر و بەفچوون هین لە گندوارێ کۆبانێ بەردەوامن دناڤەرا چەتەین ئیسلامی و هێزن برکان الفرات لەگەل پێشکەتنا هێزن برکان الفرات تاکو گەیشتن گوندێ ئابوسڕە یەگرێدای پارێزگەها ڕقا و بە 8 کیلومتر لروج ئاڤای باژارۆکە عین عیسا دکەوە و دهندرێ 48 دەمێژماراندا نێزیکی 15 گوندان هێزن برکان الفرات رێزگار کرد. هذه المطية اللي كنا نحن ام لسرخا كينغاريا باريزغاها رقينا شركي جراندنا برا موچتين داعش اذا تشي بو مقالك جوان كشتن وجبل خانير موان كتنا دستما انا ام لانيا باشفير روجلات كوبانينا روج بروج بيش تادچن وافقا كينغاريا ام ناس ناكن جبر ام نجبه دينا جدبر ادلب وحمايه ام لبير شر دكن جبر خاكا سوري قشياك لآليدن لروجلاتي كوباني هزن بركان الفرات گندي جرن سرزوري بير عرب ريزگار کرن وشرو بفچون گهشتن گندي قرفله حرية وأحمدية وچتين داعش دس بسياسة كان نهكر أوجي شوطان دنا گندان الأراضي الزراعية المحروقة هي عبارة عن نوتشين كدرد كافن دبين هيزن بركان الفرات عرض خلقية دشويتنا ولاتيان دشويتنا ابنو تشيان نراس تجبر آگر بيد كافي سدما شرد نابرا موچتين داعش دا تشي دبن وپشتي كو داعش تيش كناندن بمشكن هاونان وچكن 23 تا انا مهج مارك هندك جگوندين عربان رزگار كريه جبر تا انا الشر لگوندين كردان بردوام بون اورينت نيوز درباسي گندي سفريه بو يكو هاتيه ريزگار کرن لسر دسته هيزن بركان الفرات و بحفته كيلومتر لباشوري روجهلاتي كوباني دكفا و خندق تيدا خويا دكا كل باتا داعش قالكي قلس بويا جهه مكتنك او خندقك چتين داعش بكارتين دبن ليدان هيزن بركان الفرادا براستي لباتوان قالكي قلس بويا جبركو هيزن بركان الفرات ليدان خهري جران لدجي وان ليددن او نچار مانا كو دهندر گندان دا برنگكي سري مالكي هر مالكي تاكو فروكين هفغرتنا ناف دولتي وان نبينا انجي نبن ارمانج سكفارين هيزن يابكي وبركان الفرات دا درو خدا فروكين هفگرتنا ناف دولتي بچند ایریشن عزمانی گند احمدی و قرفل کرن و ده انجام دا زیانه کمزن گیهان ده چتین داعش ده همان دمه ده هزن داعش ایریشی گند قلعت حدید و نور لی کرن و ده انجام دا 25 چتین خواه هاتن کشتن لی هزن برکان الفورات دو شروان خواه جیانا خواه جدزدان هزن داعش روج بروج بشندا دشن دبن ليدان هزن بركان الفرادا لي او سياستك انه بكارتينن شوطان دنا گندان پشتي کو او گنتين كنترول کرن جاليه هزن كرديوا تاكو هزن بركان الفرات ورن توان بار کرن جاليه رخصتنين مافن مروباهدا ولاد بكر اورينت نيوز جانيا باشور روجهلاتي كوباني
انا کس ده انداماتیا هر دو شپلن پیش روز قبول کرد و ایروجی سکرتر گشتی یا انا کس درباری کنگره خویا سیامی دجون ایرو کمیته کو جبو قبول کردن و گوتو بیش کردن تبلیبونا پارتیان دنج انا کس را جویان و تیدا دخواز هر دو شپلن پیش روز جبو تبلیبونا انا کس هات قبول کردن اندامه نویزگاه پارتیا پیشورو احمد سلیمان را گیهاند کو انداماتیا هر دو شپلن پیش روز جبو تبلیبونا انا کس هات قبول کردن لی او هر دو به پارا یک پارتی بشداری کنگره سیامین و انا کسا دبن. جسیزده آداری و انجمان نشتمان کرد لسوریه کار خواد لیوگر سیاسی دا راوستان دیه. تنید هفتی بوری دا و گوچالاکی اولف وگریه کولانا سیاسی دوشاند یک تفدم یک انکسی گهشتن جنیوه دا کو نرین خواب دیمیستورا را پارو بکن. گل شانده یک هفت پارتیان کو خود بیننش دروی هر دو چارچوبه سیاسی گهشتن باجار سلیمانی لباشوری کردستانی در او شکاو ساده گلک پرستین هولی جوان پرسان گلو نقشه حوالبندیت کولانا سیاسی ده برو سیبندی آودچه قندیل سلیمانی هولیر خو برد يعني او تدخلات كردستاني هندري روشا كردي تفقرا كردي سياسي سوريا دهيه افشونجي يعني ديتنا ما از بيجن بلكي بيتر غريداي بروشابان هر حفت بارتيا يعني وك الريق قرتي تخمين عمدي از بيجن تفقرا كردي سياسي روريل بيشاوي وك آفاق قرتين حتى آن هاد ديتنا مده يعني او اتموسفيرا هي نقالي كارب في روشيره ایرو بلکی لدردوری سوریا گله گوهرتنجی چه دبن دندری سوریا جی گوهرتن چه دبن مخابن تفجر سیاسی کردی حتی آنها ولو في مسئله لسرناسا کن هجای البیرخستنه که هنک سرکردین انکسی بریان هاج اورینت نیوز را دیار کربون هلوستا خواه درباری شانده هر هفت پارتیان و چاوا او پیناسی ناکن نببند و نجیب خطا سیمین روایات باوری آمده یک جلیس که تفدمیه دخوازه و کیزک سیاسی که اف پارتیانان نرین خوی سیاسی وك هالوستوات هندري انجمني جي ديار بو وك ايغو هالبجارتنات هات خويا كرين لهيلا تفدمي از بيجم افتفدم وانا يعني دو بيش جبو قاربن خيزك سياسيكن او اساسيا جو او دبيجن دخازن جبو روجي الهفهاتن تشي بي تشسر دهوكي بي تشي نزيكرنا تفقرا سياسي كردي بكن دبش لوي هيلي لهمبر انجمن الاجتماعي كردو اونها دوی دمکو انکسی دا آمدکاری کنگره خواه سیمین دا بردوامه دیجوینا خواه 19 و 20 و مهده بریار دا بو دا کو 4 پارتیان تبلی خواه بکه و اف پارتی جی بشن جهنک پارتیین کو بری خواه دانا سلیمانیه و ابو خوشی نشانه که لسر آستانا کوکین که هنه دنافورا آلین سیاسی ده اردو پارتیان گو تبلی انجمانی بون پارتیا وحده و پارتیا الپارتی او تدید دسپیکا جوینا انجمانی تبلیبون جبرگو بریارد حق واد هات ستاندن وگرن اوانا طلب عوده هلدابون جبرگو او نکوکیاگو چه بوی چاره سر بو اما هر دو پارتیان چپ جی که وقتا گو ما پارتی که او قبول کرن او هر دو پارتی ما قبول کرن بلکی کاربن لبدو بگن جدما کوشر دست پیکریه لسوریه بتنه دما داویده وصا حوالبندی یک چه بویه دنابرا دولت حریم مینا سعودیه عربی قطر و ترکیه لگلکو گلک هیزن چکدار دوار میدانی دا برو یکیتیه ودیچن نها ام دبینن دشاندهین کردی لجنیوه بده پروژه جدا بجدارن جانو شاکر اورینت نیوز قامشلو پارتیا یکتیا دموکراتا کرد لسوریه پروژه که سیاسی جبو آلین اپوزیسیون سیاسی لسوریه و هیزن کردی لسوریه را گیهاند ده و نیرینا سیاسی دا یکود لدو بشین پیکته یکتیا دموکراتا کرد چند خالان جبو گیهاندنا آلین سیاسیین سوری ده پیش و دوز لپیکانینا دیالوگه دنافبرا همو آلین سیاسیین سوری دکه دریا کنگره کنشتمانی دا دوا روشا کردی دا پارتیا الوحده دانزا خالان جبو لحفکرنا کردان لسوریه پیشنیار دکه گو ریکفتنا دنافبرا تفدمو انکسه دا بدوی بینه لسر بنگها پیمانه دهوکه فروکین هفپیمانیه به تندی چند ایریشین آسیمانی برن سر بارگهن داعش دنافبرا باجار چنگاله دا و ده انجام دا که ایمانی 15 چکدارن داعشی هاتنه کشتن.
یک جه فرماندارین پیشمرگیان لشنگال مقدم سمردار رضا را گیهاند که ایوار 26 گلان فروکین جنگین هف پیمان نامنتوی به تندی بارگه داعش لباجار شنگال آرمانش کرن و ده انجام ویدا بهتر جه 15 چکدارین داعش هاتن کشتن که هجمارک جوان سکوان بون. نونرتیا انجمن اجتماعی کرد لباشوری کردستان شر دناورا پارتیا دموکراتا کردستان ایران و پارتیا کارکرین کردستان پکک شرمازات کرد و را گیهاند که او کردین خوینا برای خواه یه کرد برجینه دوه ور جزا کرن. نونرتیا انا کسل لباشوری کردستان دا خویانیه که در گیهاند که او بانگ لهر دو آلیان دکه که پرسگریکین خواه یه سیاسی به دیالوگ چاره سر بکن. ده داخویانی ده هر وها هاتا گوتن که او شر که انجام ویدا پیشمرگی کی پدک ایران شهید کتیه تنه دکوه ده خدمت دجمنه کردان دا. انا کسا که قادر کریمی وکا شهید کی بناف کرو گوت که او هیوی دکن که پیشمرگین بریندار ده نزکترین دم دا وگرن جیهن خواه دا که لدیجی ایران شر بکن و فدرالیوزم جگل کردان را به دست بخن. پارتیا دموکراتا کردستان پدک روجهلاتی کردستان جی پشتی پارتیا دموکراتا کردستان ایران پدک ایران هیزن خوشاندن سن سینور باشوری کردستان پشتی آلوزیا ناوبرا گریلاین پکک و پیشمرگین پدک ایران لدورا سینور یا کلشینه پدک روجهلات جی هیزن خوشاند سر سینور روجهلات و باشور اندام نویزگاه پدک ایران خالد واندوشا راگیهاند که موستا ما جوه یکی اوه که ام خوانیزی روجلاتی کردستان بکن جبو ارگانیز کرنا خبات و چالاکین خواه. خالد وانشا ده برسوا پرسیدا که گلو پککه ده ری بدوان یا نا و گوت جی که او دورین که هیزین ما لی جه بونه خاکا باشوری کردستانه و ده بند سلطداری حکومت حریم کردستانه لو ما اگر هیزن دن بخوازن وان دوران جبو خواه بکار بینن و چاغه نشاندکه. لباکوری کردستان لآمد جعالی پارتیا آزادی کردستان پاک و پارتیا ماف و آزادی نهاک پار و پارتیا دموکراتی کردستان ترکیه پدک ترکیه و داخویانیه که دنابرا پفچینین پدک ایران و پکک دا داخویانیه خواه چاپمنی دانین. ده داخویانیه ده هاتا گوتن که صدم چبه بلا ببه چاره سریه وید پفچین نیه و جبر که ایدی روشا کردان جشر نفخایی چیه دبه پارتیا باکوری کردستان بان کرن که پارلمانتو و حکومت باشوری کردستان کمیته که دامزلینن داکو و پرسگری که در بازن دیالوگ چاره سر بکن. پارتین باشوری کردستان جیل همبر درکتنا شرد نوبرا پدک و پکک دا نرازی بونا خوانیشاندان و دبیجن نابا کرد لدست کردان داوره کشتن. بردف که نویزگاه پدک جعفر امین کی لسر و بویره گوت که ام جی به آلوزیه دگرمین و ام هول ددن با آلیکاری هیزندن این سیاسی و روش آرام بکن. اندام نویزگاه یعنی که قادر همان چیزی گوت که ام جوی آلوزیه که نوبرا پدک و پکک دا به درکتنا دلگرانن و ام همو جوران شرکی براکوژی و کشتنا کرد به دست کرد شرمزا دکن. اندام جواتا نشتمانی یا گوران سوهاد سعید رضا جی گوت که دوه همو جهر وها هول بدن به آلوزی چاره سر بکن. گل کرد تجاری قبول نکه که به دست کردان بخوین خواه کرد سور ببه. جهل خواه اندام کمیته ناوندی پدک ایران را گیهاند که پکک جارک دل نافچه کلشین پیشیا پیشمرگین وان گرتیه و ریناده که او بچن رجلاتی کردستانه. لگور آگاهیان او هیزا پدک ایران خواستن بچن باجار شنو یه رجلاتی کردستانه لی گریلاین پکک جارک دن ریل بروان گرتن و او نهیشتن که او درباسی رجلاتی کردستانه ببن. اندام کمیته ناوندی یا پدک ایران صدقی درویش را گیهاند که ده ایوار پیشمرگین وان 7 گریلاین پکک دست سر کرن لی پاشه او آزاد کرن و وان جوان را گوت نیتا ما لشر نینه. صدیق درویش گوت که ما با آزاد کردن وان گریلایان خواست که نیت خو یا پاکجی نشان بدن پیشمرگین پدک ایرانه و گریلاین پکک نها لهمبر هف لچپران دانه و تن 100 متری دوری هفن.
ji sala 1940 û Kurdên Rojhilatê Kurdistanê di şerekî bihampedana li dijî rejîmên Îranê yên ku mafên Kurdan bi dehan salan da binpêkirine. Ji dema damezrandina komkara Mihabadê û piştî rûxandina wê û Kurdên Rojhilatê Kurdistanê berxwe didin û xebata wan di gelek pingavan da derbas bûne. Ji bo naskirina aliyên leşgerî li Rojhilatê Kurdistanê nûçegihanê me İmad Kurd û ev rapor ji me re amade kiriye, em temaşe bikin. Ji destpêka sala 1940 ve Kurdên Rojhilatê Kurdistanê xwe bi rêxistin kirine. Yekemîn rêxistinên siyasî Komeleya Jiyanneweya Kurd bû ku di sala 1942 de hate damezrandin û di sala 1945 de endamên wê Partî Demokratîk Kurdistanî ragihandin û pêre Komara Mihabad damezrandin bi serokatiya Qazî Mihemed. Lê piştî roxandina Komarê endamên wê tevlî şoreşa Mele Mustafa Berezanî bûn piştî vegera wî ji Sovyetê. Di sala 1968 de cudatiyek di Partî Demokratîk Kurdistanî de çêbû û ew bû di beş. Beşek bi pedeke Êraqê re ma û beşê din xweste got xebatên xwe serbixwe bike bi serokatiya Diktor Ebdirehman Qasımlo û ev beş li Ewropayê gelekî çalak bû. Di sala 1979 de Qasımlo vegeriya Welêt û hêzeke pêşmerge ava kir û pêre dest bi şerê Komara İslamî ya Îranê kir ta sala 1987. Deverên guhêza pedeke Îran lê xurtin, Mihabad, Ormiye, Serdeşt û Şîno. Komele weke rêxistineke siyasî li zanîngeha Tehranê dest pê kiribû bi rêbaza Marksî û navê xwe di wê demê de şoreşgerên zehmetkêşên Kurdistanî bû. û di dema ku danûstandin bi rejîma Xumeyni re bê encam derketin, Komele li gel pedeke Îran rahişte çekan û şerê rejîma Komara İslamî kir. Bi taybetî got piştî Xumeyni fermana El Cihad li dijî Kurdan derxistibû. Her wiha xebatên leşgerî di destpêka salên notî de bi dawî bibûn. Şervanên Komele û pedeke Îran di ciyê de dimînin û serkirdeyên wan li Ewropayê û li Başûrê Kurdistanê anha rûniştîne. Deverên ku Komele lê bihêzin, Sinê, Seqez û Kermanşan. Di sala 2004 de Partiya Jiyan û Azadiya Kurdistanê pijak weke şaxeke ji Partiya Karkerên Kurdistanê PKK hate ragihandin. û ji sala 2007 ta 2011 şer li hemberê Komara Îranî kiribûn. Di havîna 2011 de şerê herî giran di navbera pijak û hêzên Komara Îranî de qewimî bûn û li dirêjahiya du mehan ew şer dewam kir. Lê piştre agirbestek çêbû, piştî got şoreşa Sûrî li dar ket û Êran xweste got hemû hêza xwe bide rejîma Sûrî. Belê temaşevan hêja li benda me bin navbereke biçûk em li vegirin. Diriya hemî alavên ragihandinê de em bi were ne. Her nûçeyek gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike şildora te çê dibe? Gulalyanî Orient News bajarê Girkêlekê. Sadûnisîn Orient News dirbêsiyê. Sîpandêrkiş bi Orient News Swêsra. Şerwan Mel İbrahim Orient News Hewlêr. Ciwanil Kurdî Orient News Amûdê. Muhyiddin İso Orient News Vienna. Akram Salih Orient News Haseki. Ciwanî Beşiş Orient News Afrin.
إيمال كورد أورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى أورينت نيوز برلين ولاد بكر أورينت نيوز جميدان آزادي الباجار كوباني بولتانا كردي د اورينت نيوز ده يكو بهستيا نوت يكو ديتيا هێزن یەپەگە سەربەریە خوا بە تەمامی لە باژەرۆکێ مەبروکێ دکە و ڕێدور خەلیل دەبێژە پشتی ڕێزگارکردنە کۆبانی سەر کەفتەرێن تلتەمرێ دیرۆکینە. هەردوو شەپێرن پێشەڕۆژ تەبلی ئەنە کەسە بوون و بەری لە هەفکردنا لە دارکەتنا کۆنگرەیە سوێمین هەلبژارتن لە پێش ئەنە کەسە هەیە. پارتیەکە دن ئاڕۆژهڵاتی کوردستانی هێزین خوا بە شاندن سەر سینۆر و پەکەکە دیسا ڕێ لە پێشمەرگەین پەدەکە ئێران گرت. دووبارە سلااف. خەباتە حکوومەتە سووریا دەمکینە لە گووری خواستەک و پێدەویر ملەتی سووری بگیشتینە و یەن کورد بە تایبەتن هەروەهاش دەستپێکە ڕاگەیاندنا وێ و کەسایەتێن کورد دوێدا بەشدارن لە تو خەباتên berçav ji bo herêmên Kurdî li Sûriyê nekirine û ev pirse divê demê de têkirin ku berpirsên vê hikûmetê tu karî ranawestînin. Ji dema ku hikûmeta Sûriya demkî di şibata 2014 de hatibû ragihandin û hin endamên Kurd di wê de beşdar bûn. Hin bi navê partiyên enekese wekû beşeke ji îtîlafa Sûrî û hin jî bi navê xwe wek kes. Lê ji bo herêmên Kurdî vê hikûmetê çi pêşkêş kiriye ta an hat tiştekî berçav tune ye. Yani me gelek karê kirin me projeyê kirin ji bo herêmê Kurdî bêhtir îdara zatî ev qebûl nedikir gem kar bin wê dekê bi navê xwe bikin dixwast her tişt bi navê wan be ev yek. Aliyê de herêma me ew bilgê Daeş ketêne ew dekê ji wê dekê Daeş jî bi derbker qebûl nakir zaten dibe ew kafir em qebûl nakin kes derbasî nav me bijixêrî riya me pê. Beşdarbûna Kurdan di hikûmetê de peyameke Hûrkiberiya Sûrî dixwaze pêşeroja Sûriyê piştî roxandina rejîmê ji hemû pêkhateyan re be. Beşdarbûyîna hemû pêkhateyan garantiyeke bo avakirina welatekî ji pêşerojê re ku mafên her kesî têde parastî be. Kurd di hikûmetê de beşdarin û gelekî çalakin û gelekî karkirine bo pêşxistina xebata vê hikûmetê. وجودا ونشاطا وعطاء Lê raman û bêrdozî tiştekin û pêkanîna wan li ser zemînê tiştekî din e. Gelek gazin ji ber pirsên vê hikûmetê têtin kirin ku ew bi şêweyekî rastaqîn Kurdan di nav xwe de napejirînin. Tu behrtuna xelkê me hatinin birastî bi keda xwe hatine yanî gerek behra me xweşik tê de hebaya hesab bibaya gelek hevalê me hene di wezareta de têgihiştîne û imkanatê we hene bi keda xwe hatine birastî yanî tu behr ji mer vê hikûmetê yan îtilafê yanî wek çavdêrîk nisbetî mukewwinê Kurdî a em dixwazin hebe em nabînin û kême dîsa ez tekîd dikim zervêna gerek hebe ji mer jî baş e ji hikûmetê re jî ji îtilafê jî û bê wêna wê ev hikûmet jî û ev îtilaf jî wê seqet bê wê nikaribe bi arkê xwe ra bibirastî ye. Nûnertiya hikûmeta Sûriya demkî ji şoreş û miletên Sûrî re ta çi radeyê ye? Ev pirsa gelek ji pêkhateyên Sûriyê ye bi taybetî îya Kurdan e. Îmat Kurd Orient News Antab. Li Qamişlo keçeke 14 salî duh va hatiye revandin û çarenivîsa wî nediyere. Ceylan Ekrem Muammer ji nişteciyên bajarê Qamişloye û li gorî malbata wê ku keça wan ya 14 salî ji duh va windaye û texmîn heye ku hatiye revandin. Navenda belgekirina ya işkenceyan VDC li Sûriyê di raporeke de da diyarkirin ku hejmara qurbanîn welatiyan ku di hefteya borî da jiyana xweşdestana gîhaya 355 qurbanî. الله أكبر رمتها الله أكبر الله أكبر ناوندا بلگکرنه اشکنجی لسوریه VDC دادیار کرن گوت هفته بوری د 355 سویلی لهجمارک پارێزگهên سووری
ژیانە خۆ ji dest dan û li bajarê Idlibê bi tenê 126 welatiyan jiyana xwe ji dest dan. Di raporê de hat gonavê 355 qurbanî hatine tomarkirin û 3 qurbanî nehatine naskirin ji ber qotkirina laşên wan bi sedema topbaranê. û li gorî raporê got qurbanî hatine tomarkirin li gorî sedema mirina wan û rêjeya welatiyên guj aliyê sekvanên rejîmê ve hatine kuştin giha 28 ji sedî. û rêjeya welatiyên got bi sedema topbaranê de bûn qurbanî giha 44 ji sedî. û rêjeya welatiyên got bi sedema topên hawnê û tangê giha 15 ji sedî. Her wiha navendê karî bû belgekirina kuştina heft welatiyan got dibin işkenciyê de jiyana xwe ji dest dan pêşkêş bike. û hate zanîn got rêjeya welatiyên got bi sedema teqînan jiyana xwe ji dest dana giha 2 ji sedî. û sê welatî jî bi sedema birçîbûnê û kêmbûna alavên tenduristiyê jiyana xwe ji dest dan. Hev dem çalakvanan dane diyarkirin got ev hejmara qurbaniyan ya welatiyan tenê ye û dane diyarkirin got ev hejmar neya dawî ye û ew wê divî karî de berdewam bin. Di heman demê de raporên got ji hundirê Sûrî têne belavkirin xuya dike got gelek îşkencî heye û her roj qurbanî li ser destê rejîmê û mîlîşeyên wê û Daişê û hin ketîbeyên din dikevin. Wezîrê Karê Derve ya Welatê Fransa dibêje ku piraniya axa Sûrî ji destê rejîma Esed çûye û got ku dive rejîm û dijberiya Sûrî bo beleta Sûrî bi rengekî ramiyarî çareser bikin. Orîxistina xwarinê ya netewên yekbûyî bang li hemî aliyên Sûrî dike ku şer ta demkî birawestînin da ku cotkar karibin berhemên xwe biçînin. Agahiyên bêhtir di rapora bê dam tamaşe bikin. Wezîrê Karê Derveyê Fransî Laurent Fabius li ser mijara çareserkirina krîza Sûriyê ragihand ku rejîma Esed piraniya axa Sûriyê ji dest çûye û nemakare kontrol bike û ban kir ku divê ku çareserkirineke ramyarî di navbera rejîmê û dijberiya Sûriyê de pêk bê da ku Sûrî ji vê bobelatê rizgar bikin. Her wisa Fabius û di daxuyaniyeke xwe de li gel sekreterên Fransî ragihand ku divê welatên navnetewî krîza Sûrî û Iraqê çareser bikin yan jî dê yek ji van dewletan were parçekirin. Li aliyekî din Etîlafa Niştimaniya Sûrî li ser parçekirina axa Sûrî ragihand ku nabe kes li dijî daxwaza milletê Sûriyê rabe û milletê Sûrî tenê kare biryarê li ser parçekirina Sûriyê bide. Her wisa Etîlafê û di daxuyaniyeke xwe de ragihand ku ew ê li dijî plana parçekirina axa Sûrî rabe û da zanîn ku divê hemî hêzên şoreşê û pêkhateyên Sûrî bi yek bin da ku li dijî vê planê rabin. Di mijareke din de şandeyê netewên yekbûyiyê taybet bi perwerdeyê Gordon Brown û serokê Welatê Brîtanyayê berê kampaniyek bo perwerdekirina xwendekarên Sûrî yên di kampan de vekirin. Her wisa nîşana wan ji vê kampaniyê ew e ku $100 milyon Amerîkî berhev bikin da ku xwendekarên penaberên Sûrî yên Libnanê xwendin bikin. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Fêrkirinê yê Libnanî ragihand ku 100,000 xwendekar ji nav 400,000 tenê di vê salê de hatin xwendinkirin. Di heman demê de bernameya xwarinê ya cîhanê ya ku bi ser netewên yekbûyî ve ban kir ku şerê li Sûriyê bê rawestandin da ku cotkarên Sûriyê karî bin baxçeyên xwe biçinînin û pêdeviyan ji milletê Sûriyê re bişînin. Her wisa rêveberê vê bernameyê Ertharin Kozing ragihand ku mûsimê çinînê vê salê li Sûriyê bi ser mûsimên di salên borî ve ketiye û ew pirî mezin e û giringiya têkçûna vî mûsimî nîşan kir ji ber ku bi hezaran malbatên Sûrî pêwîstin. Derbarê rewşa meydanî li Sûrî li gundewarê Laziqiyê artêşa azad girê sirriya tel ya stratîjîk piştî şerekî giran bi hêzên rejîmê re kontrol kir û li gundewarê Derعayê jî tevgera Ehrar Şam dibêje ku hêzên wan bajarokê Sehm el Colan bi tevahî kontrol kirin. Di rapora bê de agahiyên bêtir em tamaşe bikin. Li Rojavayê gundewarê Derعayê tevgera Ehrar Şam ya İslamî daxuyaniyek weşand ku têde dibêje ku hêzên wê û bi alîkariya hin grûpên din bajarokê Sehm Colan û derdora bajarokê Hît piştî pevçûnên tund bi leşkerên Lîwayê Şuheda Yermûk re kontrol kirin. Her wisa û li gorî hin jêderan ku Lîwayê Şuheda Yermûk hatiye tewanbarkirin ku têkiliyên wê bi rêxistina Daişê re hene.
لی آلیەکیدن لە ڕۆژهەلاتی گوندەوارێ ئیدل بێ هینجالەکڤانان ڕاگیهاندن کو فڕۆکەیەن ڕێژیمێ دەردۆرە بالافرخانەیە ئەبوڵدوهور ببێتری پێنجی ئێریشین ئاسیمانی تۆبارانکردن و تەخمین هەیە کو ڕێژیم هەوڵ دەدا کو ڕیەکێ بۆ لەشکرێن خۆ یەن کو دە بالافرخانەیەدا دۆرپێشکری نەڤەکە ده هەمان دەمێدا فرۆکەیەن ڕێژیمێ دەردۆرا چیایە لە ئەربعینە یە لە باشووری گوندەوارێ ئیدل بێ بە هەژمارەك بەرمیلên تەقینەر ئارمانجکردن بێگو تزیانên canî li wir çê bibin. Hevdem li gundêwarê Lazikiyê hîn jêderên meydanî ragîhandin ku hêzên Asîfetil Hizm û balîkariya hînketîbeyên Artêşa Azad girê Sîriyateliyê stratêjî kontrol kirin û hate zanîn ku di encama vê operasyonê de bêtirî 6 leşkerên rejîmê hatin kuştin. Ji aliyê xwe ve Artêşa Azad di daxuyaniyekê de ragîhand ku hêzên wê êrişeke hêzên rejîmê li ser navçeya Saqiya û Aynilcûra bersivdan. Di heman dema topbarana firokeyên rejîmê li ser wan deveran. Li hember rêzgarkirina gundewarê Hesekê navenda Sulav ya çalakiyên sivîl bi projeya çandiniya daran rabû li gel paqijkirina kolanên bajarên Hesekê bi mebesta parastin û paqijiya jînîgeha nûçegîhanê me Homan Cezîrî rewşa vê kampaniyê şopand û ev raporjime re amade kir. Bi armanca parastina jîngehê çalakiya paqijkirina kolanan û çandina daran li Hesekê ji aliyê navenda Sulav ya çalakiyên sivîl dest pê kir. Nemaze di dema ku rewşa Sûriyê bi tevahî ber bi xerakirinê ve diçe. Lê li gor kesên ku bi vê çalakiyê rabûn, çandina daran tê wateya berdewamiya jiyanê. Em bala xwedênê ev navend ortenavê kolana giştibûnê gemarê mala û giştibûnê teneke û giştibûnê kîsê naylon ve em hatin îro van kolana paqij dikin û em darat çînin dewsa wê şînkeya giştibûyî zibale em paqij dikin em darat çînin û em ê erdê xwe dimînin wek ku ev darana divê erdê dimînin yani ana yek berme derbas bû ya meqûl divê fetra anê de kes avayê dikin me gwarê me ava bikin em ê welatê xwe ava bikin bi tenmiya bî'a û tenmiya beşeriye bin enwanê bî'etuna enwana hadaretuna. Çandina daran roleke mezin dilîze duwarê guhertin û paqijkirina jîngehê de. Tevî got di salên dawî de birîn û firotina daran bibû karek ji bazirganiyê re. Ji boî gelek sedeman vê çalakiyê li kolanên Hesekê dest pê kir. أميرو برابونة بحملاكي إنه أمدارا بتشينين الأحياء حسكي هدفها مش في حملة إنه باقجيا بلد وإنه تشاندينيا دارا سلام تتهي نوعك سلام تتهي وإنه فايدة دارا جوهرتنا جود هي تشكي غازات جمار دكشينين وشمر إيه أكسجينا نهد دمه وأف هدفك شهداف مية. Parastina jîngehê ji erkê her kesî ye û li gor hat xuyakirin ev proje cihê kêfxweşiya xelkên bajêr bû. ام اهلي منطقه صالحين سريع عام دكاني ملفي دكين ام شكرا مركز اسلاف دكين قنو افدارانا مقابل دكاني ما شاندن وفي واجبي هانو او عالم قش كيف خوشن انه افدار شاندن مقابل فان دكانا وان شاء الله امج قلك لي مقاتبن كون اف شغلك قال لك باش منطقيرو شمر وش دكانار وش منطقي قشير. Di dema nepaqijiya jîngehê de û belavbûna nexweşiyan herwiha bandora neynî li ser tenduristiyê kampanya navenda Sulav li dar ket û di demên bê de dê li gelek taxên bajêr berdewam bike. Homan Cezîrî Orient News Hesekê. Di dawiya bultena me de dubara kirine sermiçe. Hêzên yepeka serweriya xwe bi temamî li bajorokê Mebrûkê dike û Rêdûr Xelîl dibêje piştî rêzgarkirina Kobanê serkeftinên Tultemirê dîrokî ne. Her du şepêrên pêşeroj tevlî enekesê bûn û berî derketina Kongreya Sûyemîn hilbijartin li pêş enekesê heye. Partiyeke din a Rojhilatê Kurdistanê hêzên xwe şand ser sînor û pekeke dîsa rê li pêşmergeyên pedeke Îran girt. Belê temaşevan hêja li vir em giştin dawiya bultena îro heta bultena siba her şadî bixtewar bin. شبيه مشترانه وبريضه بريضه جات الرابط شعبه بشكينه بريا بيضه بيضه
على الرب ميك غدا قبل ويسنج خالق عالم الرب جاري ترف هذا خذ هذا أمي بابي نقول يا شين ذا الغيظ باريضة مالكي مراضي مراد هذا حاصل بك مراضي من محفظ لي من رمضان شوى ليلة القدر لما لا بابي بشفى هذا هليلي هريلي